Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang baru saja tampil bernama Wildan Rafiki Ahmad dari Dusun Rawasati. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 32. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة بالشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Abdul Maula Al-Muyassar dari Dusun Rawasati. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 33. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan nawm. As-salatu khairun minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Teguh Adam Hayu dari Dusun Rawasati. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 34. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Muhammad Baris Fawazi dari Dusun Rawasat. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta nomor urut 35. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliqul mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Muhammad Syakir dari Dusun Rawasati. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 36. Peserta dengan nomor urut 37. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Awais Matin dari Dusun Rawasati. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 38. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Muhammad Faizan Al-Ghifari dari Dusun Rawasati. Kami himbau kepada seluruh penonton agar tertib. Kami himbau kepada seluruh penonton, khususnya kepada para peserta azan dan sholawat, diharapkan duduk yang tertib, tidak ribut ya. Baik, selanjutnya kita bayangkan peserta dengan nomor urut 39. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Muhammad Alvin Ziad dari Dusun Lampung Raya. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 41. Kita persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarqa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tudkhilul mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Muhammad Nabil Al-Fayyad dari Dusun Rawasati. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 43. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Tengku Saidi Habib dari Dusun Raja Wali. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 44. Peserta dengan nomor urut 45. Kita persilakan. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Adam Al-Arkan dari Dusun Lampung Raya. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 46. Kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Muhammad Faizan Rasto dari Dusun Jelingkita. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 47. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصية والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Omar Afan dari Dusun Rawasati.
Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 48. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wat-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliqul mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Abdul Rahman Al-Ghifari dari Dusun Rawasati. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 49. Kita persilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Zahid Mubarak dari Dusun Rajawali. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 50. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Mu'arriful Mufid dari Dusun Rawasati. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nama Aditya Irfanul Adin. Hadir. Selanjutnya peserta Muhammad Karim. Hadir. Peserta Raja Abdul Karim. Selanjutnya Muhammad Yasin Al-Fafi. Hadir. Arik Urwa Safra. Hadir. Selanjutnya Muhammad Abiyu Yusuf. Hadir. Baik, dengan berakhirnya peserta tadi maka berakhirlah lomba cabang azan kita pada malam hari ini. Selanjutnya sebentar lagi kita akan masuki cabang lomba sholawat ya. Kepada peserta sholawat agar bersiap-siap. Baik, kita break 5 menit, istirahat 5 menit.